Kubor nagaslem jong udongsan Hima. UMDC Kajuh Constituency ubapol lang do. Layo banno senyang daki sentek baki dawai sakti. Syaki sauteli ki balang nakabenta ka jing donkam kiriunget Kristan. Banyada na uknyang jingpang COVID-19. Haswa bakin rung haki Ïingmane. Hadin baka sorkar jala berka sorkar India kila syak yaki Ïingmane belai. Ban plino hadin rig benai bela syukhang namar ka jing kangdam. Yakini ki jing erap bapol lang do layo ban sam hak santarik mentau benai. Hapla ko yung sa jong hama prem. Kini kibalang kiblayo ya kini kijingarap kilong kibalang ublay kolapati balawan mikmat da urban Dr. S.C. Moore kabalang presbyterian lumksyat balang mikmat da utan basan D.S. Marbanyang kabalang presbyterian moprem balang mikmat da urban syan kilang pasa bat na kabalang katolik moprem parish lawan mikmat da urban Andreas Pariat bala penyat ya kini kijingalang lengkot da ubat tirat sucang badai junas keteri ka UDP West Chelong Constituency haba ajingkran hakini kijingalang bapulang do ulong ba ubreu haba urung hayang mane udah bendan Kajuh ke Mynsiem haba urung haki Ophis Treikam baca kiau kihat kebalang hangin cah ini skemba ini dijingan ai ikian nak minta kebalang semua itu yang kalau kita kebalang ini itu buat beli nang terku yakin ada juga yang ada juga yang rekam tai tengok dari tanda kintin mau disebut konstituensi Kajuh ini kung kabalang nagaliang jo kabalang presbyterian moprem ni ai ru kajing kublai ka karpang na benda jongki at kajing kitbo ni ai duai ru bleng ni snei bani long men khat number pi ki por paro jong ka ching im ka jong pi kham tam e ha ka bo bleng la ji e pi she ka ni ka kam ka karpang kum nong mi khman bani trei bani ket bani ba ya ka kam jong ka ching shakri na kam ta na ka jong ka ri ka chat pen rim kung ka balang ni duai bleng ni snei na ni ka khu na ni alam pi ba ni ta ro ka ching smu ka crown naganta ini kecing kendu kabak lebu kenang kaba bila kenir jom akti ban ai kecing era naganta jongi ki balang kawan nong kecing kershan ini kum ki parame kaba yede kam tam bat kan kecing sakyang jom ka klam kaba yang ini ti to wan kecing shek play kinyo ikina jom kecing era ban buat iki protocols ki SOP kaba government kaba ni ai ku play naganta jom pi ba ni ketbok kerbian problem yang orang tingkat nombor pi kajian besar dengan yo ekonomi apa kuat kerja tan ni kentin kerja problem kerkui dengan pun ni kerkui yang ini baru Mynsiem banyak dekat akan di stem kapol itu wah iba kotsko bah ini ban yadon lang hakan ke por mentah halor kejing tu ko bah ke jongi kan ni kalau ke iki ke ba Mynsiem yang isi kadaya kum ki pai reu ngai ha lor ka contribution bat ka jing thmu bu ba ka jong ne ushakri uba la ai jing shakri ha ki babon ki bantal da keren dan shun ki banta ki mangila ban keren ten rengi duai ba kan ka Mynsiem kan ka vision bat kan ka jing so khia ka badan na fe problem nang yai kar khu fi ka ministry Tapi hang ni kita bangam kam kuah ban ai kan nukan jing affair kai ka secular kai spiritual. Tendre ladangi ngilong sisa ki Kristan ki ba skau thu ka jing kitle ka bo bleu la ai yangi hang no bo bleu la bo yangi kalong bangi syakri ngi pendat ka jing thmu ka jomu pat ngange ka jing tan ka jing ba pol ha kan ka position munong mikmat wah pa ka district council kada kejing thu go jong play na modal ka plan paling ba ka jing sekri jong ini ban pendet ya kejing thu go jong try haka ministry ke jong tingi kerku kerdo ifiba ngi duai ni benta jong pi problem ai fi kejing start kejing syampa haka jing sekri baro timangi na kalian jong kebangan ke jong play ni kitbok ketuyang ifi ba finang la lagi jing sekri ke bakam ba ki por ki baru koperasi
Ini saya yo ban pulang lagi seng. Ini po mo prem. Haka dia seng ke ba tin mas ba. Step kita in the school. Ya ban ya. Ailat nang iki pun happy dong iki banen. Video ini sekali. Dengar nga penpau ke jing songu trai ba por. Ba yu yarapi por. Nakawi por apa ini dan kami Pagkani ka jing rap jing ko ikot tak ni kamdai ke bungi dali pon pan ni ndai ke jing bun sim ko jing i ke jing song sim jing i ke ba dan banai ki balang buron hani ko mo plan ti pon pau ni ku rau nong tajung pi ni 2000 blai no yo ban yalam mi pi hawa penanga ya kawan ai ke sekri aku ni kemudian kekam ko pidan bat nam takari bagi di berkuai ru blai no ai ko bikia kita hai kam ko pi blai parish priest bunyi ini ambau dam dan banat sembarang ini nanti dan bang dilip nak balang presbyterian Lukshan, untuk pastor pasar pagi enjoy dengan pesan, nak balang program, je yang subharu ini pastor Nur balik balang Leit, ini dan dekat di perlok media yang subharu Ophis, aku baru buat jalan Julai organizing secretary. Iba pendiang kecil Treikam beda ber paninyo membalang mentara sejak ia hilang hamil. Ti haka beningkong ngapun pau ya kecing sengau kemen jonga ba ngayo ban haini wi kamera berit ngayo kat ni ngut ki nongelam jong ke balang banthe ini jikku dia ngat kenal bukan dekat kamera selai mo dekat jikku dekat doi jong pi nama pi anra dekat jikku ke beli dekat jong pi shimat dekat jong pi balang jong pi kenhun jong pi nenget kiwan dekat jong ke jinai jong beli dia hadir ke jing dengar jing pisang Mynsiem ke bawah bun benai nadu benai March mentara Senin kalau Mynsiem ke bawah Lingkong bah Ïingmane dari Liebia bah hawakum kini kopor dalam bagi semutu akat bah kini ke jing kunjungi persyai ke dalam kapak pun miskau don kam bat naskau ke don ke jing tu na bahan lehei nak dapat kersian dan ya ipalang ikipai dungai kenang ba apa ya ipai ba ilipai spi jingseng Ïingmane ngin ketikana ke jingsingan ya jingkot ke jingkia ke jingki de kendia ya kumban tamban yo bania sam sebuah perhat hal ni kubur nasmo ya ke way pastor menai dan bawa ke jingkran ke lingkot ba ke ke bangin penyepiar peringkat sekular buat ke spiritual nah ini kamdan dan penuh ke jingpiar tolong tang kumpi wa bayar lala ke jom ke dendi dari ia kendu hakawe ke ju kedua dia ke dendi ke jungi ke piar Andrei lagi ongi atom ke jungi tolong ni persyang ai kapara lo penjado belum physical mo dekat tin play pakai kai but man does not live by bread alone na kata don kam yupi macam la jonga ka bentar di berubriu umdei betul mau biar ni umdei physical being umput tang we balong do udon bentar balong Mynsiem
udon ke benda ke badong jom ki jingsno emotional wing udon benda jom ke san perkat intellectual wing lagi combine lagi kita iyo yaki brio yaki nam shopshno ki bakura ti ngatra masih bu yang ini berbuat ke test ke tujuh ke standar bahwa ngikren syapang langalong ni ringgit langalong ni stand halala long stand ru langalong penuh duit marketing ni ru ngalong ni brio nasim ka jingthau kan long kumi balada Leit siapa Ophis Treikam juga dapat juga Mynsiem bawa Leit siapa Ïingmane pat ngamiru dah juga Mynsiem dia long complete kamu beri dan dari ladang pihak no ba ya ke ai kebangan Leit Ïingmane ba ke ai kebangan Leit hadukan hayo ngalong ini kibriu dia ngalong divided personality pihak no ngam desu uwe peruju uwe ngambul lada na hayo ngalong dok mai Ophis ngalong dok mai Ïingmane ngalong mai tengah mon gadan lai sau teli ki bentar jonga ke belak pihak la ka jong ban nomor bagi la pihak ngam long shu one complete whole human being bat kata kalong ke ke ba ipule lagi jingtho ko bat ipule ru na jingtho jong ki de kha nah kemau ya ulu ano to ambi habo branch pang gadi bro observe hayu waba he was more than Christian, he was Christ-like. Kita kikir yang bro bakal nak Kristen u define u describe u kota tega buat kata nasim kadi menong ka standard yang iwe kiwada bat ki profess ya lagi jom ijingen te undak step kadi ke cigirum hani tolong kum kedak ban acknowledge ban priang ya senyang bat ke benda ke jomki ki balang ha ka peni ye ki brio ki balong ki ba mendoa ye ki imlang salang ki brio ki balong ke jingku ye ki imlang salang ki brio ki balong ke jing punchlur bat ke shelter yang jom jingat cepat jom imlang salang ni namla ban community ya ke imlang salang ke bakwet bakya lara ngikot nikya tang hakimat di jongi ni namla ban community ya ke imlang salang ke bakwet bakya lara ke kwet kya tang jing Treikam jom bersorkar ni hap pen pet ya ke jing kwet kya jom imlang salang jongi apa ki kenhon nyam bak ki balang di jongi ki kwet kya kam tam banyak iwe pak ini ki benda jong ke imam salam te kini ke jingwan ilum jogi mendak step perban menyo perban poi an IT happy mendak si ya kini ki sustain ki syntax ini kiba masan spa liter mendak kini ki sanitizer machine liquid sanitizer buat ki hand wash ki beri nak benda ki jingdom kam jom ki wan joget ki wan ki jingisek ningai ko priang ye ki tak juk Mynsiem apa dengan ai sepi bolong Mynsiem jom gaji gaji nyokor bat gaji itu bagi don kam gepi ringkat ingin yetai ingin penhan ini kerja Andrew hagi pun hukum kini golong challenging hagi pun kini dalam sim nak ada yang jengkot jengkia golong pun challenging lalu pet nak kamai kerja panak menai hawamu liyo mentala saya lah pet no lesi skill biang golong challenging kayu akot golong challenging akan jinget kejung kirit pat golong challenging akan jingkul bar akan sensia kadar kilong kipor kibabun ha ki challenge Andre apa ki challenge kibun kekendian ke om apa ke jingkit ke kia
wat doi ba on pen sting na ka dari doi ba on pen klan ni kita peng jungki dan net ni don hang ni om bangi pan ba to pen sting no polite no dia nak di kecing kita na tai ni doi ba on pen klan ni kita peng jungki